enkuyanja y'abarorezo ku rugo mu district ya Mitooma nabo bakira hamuzano gw'akamarizo kurorera aho timu y'ecyaro cya Kirambi esingire ekikopo cyo kuhendura umwaka cya Mwere Cup muri Jumo ubwanyuma yo kusinga yakanjuiga na gori ibirahariye mu muzano guzanirwe nyimwe yabazo kanjuiga birene kafa inozo mu rwego rwa kabiri niyo bandize kuteba konka Kirambi nuko kutera gora yo kwinganisa eteka garuka kateba gore yo businguzo mu cyeka cya kabiri omupira ogu nuku uniting abantu. Okay, it is a uniting factor. Ngok turya twena tokare butogu no arwentoche kuno wa kabingo kuno wa kasiko. We are all here as supporters of football. Ibyemezano muri Kirambi biri no gusa umwanya and mainly ni sima sponsors b'ekikopechi developing a talent kandi umuntu yabarigire shy mwaze takuza kwiba mkoko yaretera watsi bavuga mu bitu kubanza za finals za tuna ni ndege kandi ni kindi cyaretera watsi ni kavuja isai kitu ni kibi abasingire bahirwe kikopo hamwe n'embuzo ubwoya kandi ababira ba kabiri bahirwe imitware 15 hagati yo kujaguza Abwa TV West and Aloysius Byamukama